Mu murenge wa Sake w'akarere ka Ngoma kuri wa kabiri habereye igikorwa cyo gushyingura abantu 9 bakubiswe n'inkuba ku mugoroba wo ku cyumweru gishize. Abayobozi mu nzego zinyuranye bijeje imiryango yagizweho ingaruka n'iki kiza gukomeza kubaba hafi. Ibindi kuri inkuru turabigezwaho na John Bicamumpaka. Ni igikorwa cyabanjirijwe n'umuhango wo gusezera ku mibiri yabishwe n'inkuba, hakurikiraho kubaherekeza ku irimbi ry'ahitwa Kiriko aho bashyinguwe mu murenge wa Sake. Uhagarariye imiryango y'ababuze ababo Mwana w'Ubusirasi yabwiye abitabiriye umuhango wo gushyingura ko abakubiswe n'inkuba bari bugamye imvura mu nzu y'imboni z'imipaka ku nkuka z'igishanga cy'Akagera. Bagitunganya ibyo bari bavanye mu gishanga kugira ngo bazamuke, imvura ikagwa, nibwo bahise bihutira kugama, nibwo inkuba yabakubitaga ibasanze muri iyo nzu. Bamwe muri twe ntitwabashije guhita tubyakira ngo tunabyumva. Nubwo bagwiriwe n'aya makuba, Mwana w'ubu hagaragaza ko inzego zinyuranye zabaye hafi abagizweho n'ingaruka n'iki kiza, bakaba banabafashije guherekeza ababo. Uwo mwanya inzego z'umutekano zahise zitugeraho, ingabo na polisi, daso. Ubu buryo rero bwo guhuriza hamwe iyi mibiri y'abacu kugira ngo ibashe gushyingurwa hano bwadushimishije. Ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma buvuga ko buzakomeza kuba hafi imiryango yagizweho ingaruka n'iki kiza. Twamaze gusesengura imibereho y'iyi miryango, abafite ibibazo twarabamenye, abo bose turabizeza ko dukomeza kubaba hafi kugira ngo dukurikirane ubuzima bwabo, imibereho yabo. Abo bana bakiri bato bakomeze, niba bigaga ishuri bakomeze bige, ndetse n'iyo miryango dukomeze kwishyigikira. Guverinoma y'u Rwanda, Guverineri w'Intara y'Iburasirazuba we yibukije abaturage n'abayobozi kujya bazirikana hashobora kwibasirwa n'inkuba. Twibukiranye ko iyo ibi byago bitubayeho bigira n'isomo bidusigira. Esaho twibuka ko igihe cy'imvura kuko inkuba ishobora gukubita, se twibuka ko dukangurirwa kutagera tuvugira ku matelefone mu mvura, tutugama munsi y'ibiti. Inzego nazo zigakurikirana ko ahantu hahurira abantu benshi hagombye kuba hari n'imirindankuba. Aba baturage bahuye n'iki kiza ubwo bari mu mirimo itandukanye ijyana no kwita ku matungo yabo mu bihe by'umugoroba. Abakubiswe n'inkuba bose ni 15, 9 bahise bagwaho, abandi 6 bakurikiranirwa kwa muganga barakira. Mu bishwe n'inkuba, umukuru yari afite imyaka 35, umuto muri bo afite imyaka 5. John Bicamumpaka, Televiziyo Rwanda, Ingoma.